Bwega mulire wa TV kale tukwina mbele kwa tuicho kagera na ikengo tu watu kewa tanagira kile mubango wetu wa mission yore ikagitakara ya mako watu na bishop lakini tu watu na kanya kulikana kaile obarabwe mundi karibu sana bishop. Asante sana. Thank you very much. Ndio kwina mbele kwa wena kanya utimana na ati logo obarabwe mundi kaile. Mbele ma kile mbele TV ndio tukwina mbele kwa tukia mbele bwega. Ibuaga sana Fabulous. Muraithiri wa TV karibu sana. Ingo kedio kare wa Narua ndeta wa Bishop Kimadi wa kanisa ya Meru nduku iganona tutatu mubango na karibu sana tunambere na mubango wetu wa misi yore. Bwega sana, thank you very much. Na ingo tiga leo la kula ya tubengi sana moragia na hata Bishop abire na lakini bwega sana tuko kwa namba kwa hiyo wikinya kaili ndeni. Na mwalimu wa Meru TV tunabel kwa tukio watanagira kuandalia kigano nile tunachiwa gande ni studio kengo tukainabel kwa tukio atanagiria amono mantu makoneni na family chetu na ikengo mjezi nabel kwa ibwa ikiwa Bishop kwina walbo mndende na tunabel kwa tukio gangiri michi irajere twe ile amora lakini itiri amo kulingana na antu bora kuona michi kana bora kuona michi no na ngome bale ona michi no tere amo lakini ndeni utiko mantu matiko libwega itakikongea ya farisayo kidambitwe nao megatiwa ndeni kana tugwitwa nao metukimurikaga ugoro bwa emundi mantu makoni na kwerekania michi karibu sana ibuaga sana Fabulous tukia mbere mandoje doja leo na ila mushiri waje tule ijuwa na yandalini cia muthemba jojo tukia mbere kugatuika antu bara yamwe na baumara omea kwao temenya kinya bageta kanisa momba kumana ngari imwe bakamatene mtu ageta ngari gitene bakinya be kanisa ne bakone baisa sawa na nya muntu aterito kule kanisa ne akagwambeta wa ongania betawo ngania na mwathani na monoketi na odhiubo kwa ndio botena thina no ndo nego cieria lakini oma botenkoro botenkorone musi jwa jitu ni mambo ya jabu lakini musi ya kuora ntatu hii teto asiri okairi na no tuturenda kwerekania mishi bogoro bwana harua kuna muraithiri tutegete bakaraga nyombe mo lakini barikia bagukuruka gutekwaria kairi muntu agatinya kire business yewe bare yamwe lakini bathukande kwa thukana kwe mianka mingi muno na mandira jambagia kaora muthina jakaja manene kinyabo bate kwaranire nyomba muchujo kana kuora joejo onto bonge kwa thukana komisi kwanje ya kaora na manduja jamana mbere kenda gukare ko uri inathire uyumaga kenda tumba kumithirie buru ne atagukaraga kindu kia mbere ni mantu jara je do umaira ja trekanwe untu bwe ko medene bo trekanwe na no tuku mantu ja je ko issue ko gintu kira umirire giti bwaria bwaraga kwereano bwagera ne ranjara untu bura bwakaro mwankare untu bura bukarikanwa Biblia yugaga baire bateta batrekanitia no Biblia yugaga na kuba karaga kurekania bote no bakadi bagakinya nyomba bora kurekanwa ponge boje bora kurekanwa ponge boje bora kurekanwa kibango kama na ndigi no umurimo jotaga nyukene yaga kuge ndokembere kira kirizo mantu jaja ni kudo kuna mantu ya trekanitwe mantu ya teki mubango ndio mwega boja ile ni muntu kora coordinate makosa jawe ukona ukokwasa mtoro ukumudiri otobote bui ukukira bya nkoro yewe na kinyako era utetayare kwa apologize no ndo the two partners ono ototo mba kukosera onge mono arome bauga wetu ndo to very perfect mono arome to risota ma buja mono tukaraga kwa nkoro ya kwinyia na kwa apologize na kuuga sorry leo tugakara twe gumu ukangumu ndene families na mbere mutegeri wetu kote muntu utiumba kwinyia no ntubusira ndio ndio kuraga ijura ndio na kwinyia
na kurekanira limwe nutega gukona muntu ari ugatire kanka ugasore makosa ndenajo makosa umba kuthuro kiona gajoko utekuthithia makosa ukona your partner joka gukumburi mutheri no ntuba kuga utina umenya bu iyo reason yengi ukona utuburo kuthithia iraiti na ume bwaku na kuelewa bwaku no te kwenda ure gukure makosa urona te makosa but ukainivu mutonge omba gukura je makosa ikio wona gantu bagetakiri barabara baro na merite murano ana bagetage pastor wao akaganda thina je muntu batatu omba gukuya imako makosa na woro makosa no batere gwitikiria kienda waka family family tiakagwa na mbesa familias andu bege bamatukago kumatukira mbesa ukaruga ndona mbesa ngwaka mushi mushi yote akagwa na mbesa inyomba wa no wake nyomba na mbesa no gure ngombe na mbesa no wekire nje ya kurubingo no aka nyombe nene but yo tuju mushi tiju jo yo tawa mushi mushi ne antu bayire baraba ya mwa baiganetwe iyo niyo family na niyo murungu akwenda bibi ngini to kule antu bakaraga nyomba ya one room lakini mushi wao yo intact ibakaraga na gikeno Lekio wonaga antu baraba guranaga no ntubo into buchuri yote karaga ukeda mukuru na atigiro nja wenka na kirenja kuna nyangeti ya karaga na sabi lakini buchuri yote karaga muntu kurungu kedra aina kaptonyomba nyage tabaki mama na bare badatu bati buchuri yote karaga ndene ayo karibu ega untu buramba ndakura mutegeri na aruga issue ya umera ni alirwe umwaka inyia uraura makosa agetikiria na murungu nekete mubango wa family mukuru no kiongo kianja mukuru no nkingo tuina miyo that is the chain of command na ndibara bangi beta outside mukuru gwatuka no kwenda kuga no commander anje mandu sindire doka mandu yateta myaka ile kabushiri wajabuga no ndo mukuru bwa to igoka ugaga ndauga unanipinga ndauga pinga na indi mukuru urege ngaruma kwajirwa ndene nkire mbere mukuru na ndeuga uwaga ugatego uga bushiri ndande kwaranira kukaura nande mukuru akagithia bwawe mukuru akagithia bwawe kwembe families ugakuruka withe muntu ari mama gitandana kiawe na nte tora cia bairagia ukara gitandana kimu guti kwani iko uma gitandana muntu ageka kiawe kana onge ageta ko mama gagitene nega njiri yao nyume yale ya muntu akara makinyaru mwire agete ngi nyume yao akara mageta ile ya ome ndaike muzo ageta gukomora plot akauma nande kwathukana ku stages na ndenda kura mutegeri amenye stage arakwa guthukirite kana kurwe kuthuki ucokaniri mbere gitira thukana buru no tuju mubango yo murungu no tugwathukana mantu ja maingi ijathukire ikio wana na ndu gutiga mukuru uyu ugitogorwa nungi ogorwa nungi no ntu wina problem kwi mantu titikairagia kwirwa mukuru no agatiga mukuru uyu akaguronge no ntu kwina makosa najo kuru barato ayero mwathani kana familia mwathani atoejaga na ije tukoma kumeando mwathani gikwa mukuru akwere na ije woka mumba na thina cia wokomba kumwana na urambizi utemwe kuru iba kayumba gwithira kethira wo atekarikana no lakini ukomba kumutrain no bagwetania no kana mukuru the better we tayari gwaka mushi tekuga woju atebua utemwe kuru tuba kubura utemwe kuru tuba kubura okamu bukaraniria bukaso matone nare no kamutira kinya mbunge kwa mura jombi gogo teruma kumoshitira ute akikise ndia kumenya makosa jawe na kinyake byo na rega kama kuna time
ya mtu kucielewa na kumenya mantu ja ndithagia imakosa iu ni thina imwe iria tumaga nja ciathukana na antu beta mtu kundu mwanya mwanya na bathukana ndenda kwira mutegeri undu bumwe uti mucirio tumba kuruga na kwa batera kugerania nju mwanka ukona jo kurugama ukathambia ndene na yegurukana ukathambia kenda nyoko ni antora mukarigwaga na njago tekarigwaga igwo guciaria kaba mucirio rajo tataga yokona ndawa nkurukia mucirio rajo kiraga muthie na joga yokaoro nontu rira ugateta muntu no eja akaburia imbigo gutetera akagutethia nguruki bara bakiraga jagathuka bu na ija leta thina ya inya ya giku uketha muntu athurire ndene athura ona uri utigwo kuthithia kambite kanywa ndawa yataka nywa ndawa agaciuraga nontu rira muntu athuraga muthuro juretaga kuokita juretaga mokita ya akili nontu famina siria muntu atagura ndawa na naji atetiga atethero ari nomo ura gutaga aciaruke ngorobene atethero ari nomo muthuro jura nitaje jukareta murimu jukareta gikuo rira muntu kona kijukia ethai bara itangu gisia thikara gajukia ri ndo agaciuraga na tukana kaimuta na gacio kana kwiraga muntu atethero nomo nontu athurire nontu uti antu wangi kureta thina ya family ukataka baba ciuraga baingi bauga ithina cia family niki family niyo ibatere kuoria muntu thina family na cio mangu gendo na stress ira watinda na cio na muno ira utinda nju batere wananja ukaigwa wi muciri lakini muciri ukathuka na ngugene na kuna pressure na narange kuna pressure wetana range pressure ndio cina thina economy ni wira tere thina ugatere gutanja watokero karibu no kaigwa muno wa nyunde ukono gukwe na rwagiro rwega na migambo mega ya kuboneria lakini kwa toka mushida juu thina mandu ya kuthuka na murungu ndakwenda that unity andu bakare baguraniritwe na benda nirete nikyo murungu ekire antu wendo bubu inge mono ekira muntu murume na muntu muka wendo kwa ndene mono nekira giundu kira kya wendo kinyagia gitandene kena excitement kikeno kira gitanambe gitanambe na baba genyi batere mu mantu jare muntu akagwa une ansi atete the fasting gotora we fasting nande kikeno gikaura it is good mutegeri wetu na rugo rwamenye njenge tugagetumbi mono na gukarana na methoro muci temega antu ibachokanirie mukagwatanira untu bumira bukarekanira untu bukari bukathira bukarekanira kana muci jomba kwa bora families bwega sana maybe kwena thine nene chiria na mbere kuigitema miji ikinya to an extent ya kwegeria antu bakwagukana bari ndeni ya muci maybe ibyo yo ngwegagwa ire thina na tumba kurutha ta gutigira ati kwa avoid mirimo teno kuwe kithungira muci gutigira ati miji kuwe kinyaga nini imone retagwa ni ora biblia yugite muntu agatiga ithena nyina bagwata na mucioro ba igintu kimwe thidemoni umaga ome ya babu bubaire kwa tuka kwenda muntu mutura gathikirite aciari nyakira karuga gakorie mami binkaruga na ruga kinya kigura TV no oririe mami kinya kigura munda no oririe mami kana oririe baba ko tonto bomba kwa lewe gwere ano thine moni umaga nao na ndi ura kwera waimbie ta family watuka goko muigiria no ndo ondu munda gukithithia ga wetire kuria kere mutakano moka kuria theka na na wenya wai baba wai baba ile ageta kuria baba atumba kugitega amba ari we tutikuga aciari bakorua kwaga ya batikurura gutu ni 100% no urerie aya muciari enda mbeca ile akenda icio kamunekera kinya gwatukani irio budget ira bukuthithithie muciari akunjira u agaithirwa cionthe anenkero nje kweti giteseka na kurega kwera kuria asikurega kuma kire muciari na muciari no kurega kuma kire mwana ithi na imo ile cijaga nja gwatuika mathuria tumba kwa kingi ni company gwatuika akorobora mitana yabo uraba ugaga rira tupakutha kiuthi kana bara nda marika mucemanio
ura batiritaga ekuru bao na guka ndio kiogeta gutiritio ku ukaruga practical na mwekuru practical ukajo bali wigo paste paste uga paste ndoboro kabureta kwa yes ondoboro idena muno system ya jeku na system ya jeku tofauti ura mambo ya bangi itofauti ya ura burejaga kinyabira buruga abyo obokoba ko uruga na makara yes na ni buruga na nko kurongo ruga na gas kurongo ruga na biogas kurongo kazi ya motongi kuronge uita kura mukawe na ujana part yes ndio bibangi na ndio wata gukope kwawe ukaura yeah kuronge nwe kwao kira barijaga endete nkima na iyo bingi na iyo barija no system yao na buko ni bwendete kitheri yeah na muchere na the problem ya paste yeko yukia bore okareta ndene family idene mono family yes ndenda kwira mutegeri njenu bange ni mubango jwenu ukakaraja bara bangi yes kalena system yenu maida ore gete tangu wena ngari yewe ko tena ngari nganerwa yes tiga gwita kuchwa marandu kendo kurangari ukompiti na muntu wacha gucindana yes ito ore wetaga igita rya kuri gakinya nondu mwathani auga ukopi kuma kire aciari kingi ukopi utubonge thina kwa jathatu yes ikwago menyo nondu kwe muntu utiendaga go expose na bangi weta sinya seminar yes wigo gukaraga atia kuri mondirari iturari na seminar na area gundu gwita kwa kema ko twara seminar yekuru Jumamosi ira gathira muritani ya berere ujo gintu kia mbere ekuru au mamaga ikwithura kutheri yeah au nontu nio yukaia mathajara maingi in fact ndathomere kithomo muno ndeja kumama for 6 hours kana 7 hours itandene kiu lakini muthenya jongi junde kwa mathaa 24 uteangi uone kwa karanda nyingi utembo karanda ini for 3 hours utembo kara munde ne continuous 6 hours no okay ndeja kuona wako bera kweli areo mamaga kuto kuna matresi ndongi yes wakikise matresi ne ndongi kikadeke ndongi na ikotheri no ntunyojo kaya madhaja ya maingi ya mtu wantu no yani no kalile gitanda no kalile gitanda kalile takana ukara exactly so ndo ntu wibo ndongi muno na ko copy kana ko lukionto imakosa kingi kuraga kumenya litano manto umenye yes ure kuruga karaga na ko professor mo watuitanaga imuto kuma Asia aturire we kiria na diretie mando ya theology na diretie mando jonde na ditani training ya jeshi na ndekire atathoma arikia ikithomo gya kwerawa uwiza woman yes kwerawa mwekuru don't mwekuru ko mwerawa you take time to study ko mwerawa kwerawa your partner utemba ko mwerawa during courtship umenya 100% yes na kinyana ndo turi kwi mantu ndega gutega ukuri kwi mantu kiri my wife ta thoma mumenya ukwe kuri aria na thegora utubu keru yote ndo wathitha iyo bubweru every time aja na ndo bubweru ekurume ya ugomba kutithia kauntu kamwe ndo kurume kutithia kauntu kamwe miaka 10 lakini mwekuru ejaga na ndo bubweru yes na no eja bubwega kada bubweru buduku definitely ino ndero lecture au na ugagama auga bado atia training ya ku study a human yes bado atiko milioni no ako study yes na ndenda kwira ekuru arome antoro bato dikeretie kuthoma human mwakuru no mwerewa no thirania nowe ukajukie ngita kumumenya no ntu kiambere no mume mwakuru no mume mono inya abambara bathoma bauga oba akiri we oba gwitangwe nyingi at the same time ibara bathoma mantu ja utombo kwa ekuru bauga no ndonete mwana na negriteria riko na kuthambia na kuthimazira maingi orimwe lakini batu arombe tutithio ntugo one thing at a time yes na ndi kama ndu wetherwa thiume muntu no mume
umba mwana muntu kuomba kwaranĩria na me shetani rĩrĩa bendo bakara gutunda bakomea menyaga no warĩre mbere yes ena umbe buku ngimono yeah no warĩre mbere na kama baromea yes na baramenya mandu kou it is good you menya mundu ura tekia kinyoro dukaja mwakoro waka bugani mwakoro kwa teomei ukaje kai kurobo komei gukorokia ile ugo mwana jakea kinyo dhigia mandu ukora jokate kuelewa indi na ere no ntuboko kuelewa kwa we agacie dhiakea ugo kamwita kia lakini kurobe bawe bawome tena kwenda robe para bantegete na haruga kuroba tedro bebia kila beri kaberi yakiba submit no nduburu kundiba bome pero na kuna ndego athikage no nto akenya koraga kwathika na umbe bugu ngibo gutumaraga kwathika gutumaraga kwathika rwa kiathike no nto yethera wina ume athikira mukuru wae wagu kinyethera wina kwerwa guku ingi athikira mukuru waku no kiogo kiae kianja ukathoma ikula Biblia Juno yugaga mwekuru mwaga ukaya rokire akabanga njewe na kinyana ngi Biblia igete atarairagia kamunda na agakagura utiko manisa mwekuru te investor ni investor o mukali mono in fact ukathoma Biblia yugaga muntu akagurana na gija kiteo kuma kile Mungu kiteo kila kijana niki no ndo muntu no kia wanje ukia investor no ndo kiri investor ukaga giteo menyaga family asidata agurana oni kinya kwa ndaraga murengeti kamwe akoja kwa no ndo investor ejire na yewe ire na shiti meanto burobe ni muthaka ndaye shiti negito no ndo investor kugetate akoja alafu investor ataka kuona ala ntebatera kuruga na mutumbi ryo riko na riko yangu mbatere ko ndana riko ya makara investor akadija damu ya wake ya riko arobe baba tagurana no withire ateriko kinyaka ngasi kara kanini nyako ikathira rimwe ringa na nyara indo teko karanya muno kathira kakira na gutiri dai investor akejanja wona interview jule nyomba ntomurume ategurene nanga naira one room no ndo tekia gochoa kindu kia mbere weti investor nanga ni ugetha nyomba cia rume bara baingi bara bategurene bendisita ero nyomba nene muno Ngeje baba bangi batete ne nyambe ndisita. Ukona ntomurume gwitanga ke bendisita. Ugu ari gaiguru kiasi. Na kuelewa gitumbi ke bendisita. Kidogo. Lakini bara bangi singo ndo atukira kioro ke ombe. Na problem ntomurume. Na nuji arume nyamba bangi batete aja maingi. Na aro batindi nyotu maingi. Abatiri buruno. Yaura kibero kiwa ile mwe. So ende mwekuru wa janja nyomba yamba ya kwama ukono utekunganira no to investor na ye ugeta ukongera room weje ugakaraka into bikeja ukongera room weje ukithiria miaka 5 mukuru we na into niki na letra investor aja mwekuru ra mumen investor niyo Biblia yugete atarairagia kamunda agakakura kombe atarairagia kamunda into bya ibyo yuri ko wekuru ni mbaete giteo no nto imponete bara baingi be mind yegutana na ndi ndio wana bakithurania rume bara bangi bagenya bakanywa mbeca bakenya mbeca lakini yekuru babega muno ukekora mwekuru mwega kwanza ke bare treasure kaba no gweka mbeca baije kumenyera muno itikaume manturia tena sababu kera jakijaja dayu lakini wewe dayu tena kwa familia sto bakumira ake utubumiro wake kona toitambe tona but ekuru ni investor na ko utebia ndenda kwira rume bara batubigire tena aruna ekuru weto tebia ni abeli akibaini wewe sana bwana Bishop maybe to dite na mbere kwa tukirika mubano wetu kengo twika family kuinambere kwegwa ekiragana kana maybe kagitaka tuge family kuragaruka ya kinyara tuge okethera muntu maybe untu wake you know ama naora imbi yoyo mba utethia ali imba kuchoka kawaida kana kwe bantu muri moyo wa muchi ukinya watwika utioreka kairi
kuria gukinyaga gwatuika muciri jugire murimo jo munene muno nontu iba ciumisire kintu kia mbere ibadilanirie makosa ya mathuku muno igukinyire tu kiwango na kimwe ujo nambiria gwita kubanga mantu jangi ome na gire mwekurungi na mwekuru ndere muto mwekuru ne na mukurungi ndere ibaretera kinya twana tungi kana umona umerea ndio mabjare uronge akagwa nani ninte tayari kurwande mwekuru bairi ukora musiro yo kubuka nondu makosa zanjiriria pole pole zanjiriria kaora mukaja risotio yo araumara kingi kunyangi ndo via family kwa toke bride best te kwa mono lakini mukuru akwambire mantu jao enyangi ndo ndio ane na ndi mantu ya kinyango kwa peka kuchokanira kwina inya lakini ndana kura mutageria atri kwa peka muripo jo kuora utekuraja kwa family kinya kwa toka kwa ndo kana miaka 5 miaka 10 bora kimurimo yo kenya kutira buka chokanira mantu ya buja kai anto bakarekana bakendana na watu kote de ne okaine musi juri kaba anto timono yoro tema mote jojoka ko makai family karekia kuora itedena na ndeta kura mutegeri anto uja kuoria musi ni meme yake 10 oria kadina kaka leo kadini kaga utomo mama tegete rudingo kaga utoma uruge jobi yaku uroge no aruga biawe undobura bukomba ko chwaro budira bugora ngurukie bureta sarengi enene ogo ibwega ntukagita karata kanyimuka ni tukawinambra kwa kiumagira kainambra kwa gai gakiari na mbwembo gakiari labda kuni antu bari ndeni state no tukwari maybe omba kuba advisor ndomba kuba advisor atire kintu kia mbere pura tu ntu bwega rira bwaguranaga bacoki wendo bura bwari kwa kiambiriria bacoke kiri wendo kwa kiambiriria na bacoke bora ri na mantu ya yambiriria kuma umwe icokere unge icokere bacoke bete mete bora ni atiri inante so iciambirie kuthukira families no ndubukaraga guicokera sieta na mbere kareta dina na antu bacoke jaka gita bageta ukania bobaire yokia mwakuroku yokia mukuroku umarenya ombe family jumwe njumko ya toeta kwa sababu karande boka ukamuri mantu jari yakariate ngutu na nengendi family asipo yakora boka karande kwa tuka kwa kerere watu kabutumbo karande gutena argument gutena kintu twetaga reason kwaranĩria uwaje kaora athiria ungeania no me shaitani no wenda kinyanko mareo kwa tuka pote karande bwaria no ntumona kwenda kudifend ende no mwega atuna makosa ukira kwa kudia ena makosa na nyabo tumbo gutabukarande no ntubora komekirete bali atega pueka manto jonde ndi kwa tabuka karande nyabo tabo tu marau tibuta bekawene kana buta restaurant kana buta picnic na rabu geta kieni bwe bubairi arane dieni medene antu boda bashitra ana beta shukuru ute mtongogore yakwe urane dieni neta twetete muntu ajabuka kira we kama antu medene lakini omwari inga getuma nte aria no ore imbito kwari nande imbito kuga nte aria nago tokiaria kirundu getebuna gera ukikirete saitani etekeria ukarande bwaranerie na ukageranja etekeria bukarende guru etekeria ugoregete bukarande karene ndiguru etekeria na utigerwa rero ruinge wetekerie buchokanirie bwaranerie terwa rero ruinge etekeria bukarende medene wero makosa ora no gejawe mudiene na kaora tena gituma family ya kawana fujo no tera muntu kiarasima na toni leo na sauti nene family ya kawa sauti nene ya kawana sauti ya pole pole ya kawa sauti ya pole pole kuita kuga communication na itumi sana ndani ya family very very important mono ila mwisho ka maybe communication maybe what might happen bila mtu bakaraga kwaranĩria already ndio ndio murimo na
njukaraga kuoruga na njira ya kuthiria murimo jure kwambiria kwaria thina ciaku na kuri untu bweka na gorua bogatiga gucokera buthuku no ndo muntu bokuria ina gasabuni karega kwiria gotije na arekara language iri tebui we janto auria kwina bia kuria ningi kuruga gwanje yani biuria it's a rhetorical question. Yes. Kanje bogere toteruga ana atangu isi oragwa tomanto pole pole. Language is very important. Yes. Na language jaga ya family. Ukaribishana bwega kwa nina toni ile ndeguru te toni ile guru. Familia nyingi sitoke bitoni ile guru. Mukuru aja atuje tukaora. Mukuru aja atuje tukaora. Oru atachokia kaora. Yes. Na ikiwa na rumba baba ingi njira mukuru nitakuringa ituma. Oba kwethaga kiro tuki akaibanga manto jawe. Nondo atumba gituma kiriko. Musi jo wajerwe na mweko jotumba kuora no tuba gituma. Atumba chokia kaora. Kede mukuru no agatura na fia no tonyoria kiuria atachokerwo bwega. Yeah. Aina thine kuma na bwambitie bwendanite na bukera thina kioe pole pole na gwetu mena tu message twalavu na tumatoto twega ituchoke kiwe ndo kiambiriria kenda thina icia kuthonda bate kwaranire nyomba sidira ora tene otwaigwa ntirara ntigi twarere atia ukira rukire boria urere atia ukira bwega ibokora na bukaraniria watinda atia leo jo jangeja kenya pole pole lakini ngoro ikavuka. Yes. Wega sana mutumiki, thank you nondwa mawaidha na ndina gomumikirije na murire wa Meru TV na arakundirie tena mbere kurire mubango uri ngwitire no thiete mana mbere kuigua ukithari mawa na no thiete na mbere kuigua kiwataga gantu muthia mubango uyu tugaga na timici yetu ikaina mbere kuigua ikioraga niketuga rende mubango ni missionary atwe na mbere kuigua tugitigira ati mantu mama na umije tukoina mbere kwa tukimadingire inontu mantu mangi mari sana mutumiki lakini mantu mamiji mantu menda gutiga tiwa kidogo ntivina hata ukethiri mantu mama makunenya hata ni chani ukethira mantu mama makunenge lokanyakana ne sana lakini ukethira mantu mamuji magutiga tiwa nyuma kidogo na ngwetikire tumikirene tuli yao kengotigira ati mechi yetu koina mbere kuigua ikiagagira na ikibuya maybe mbere tutimo roka migambo mudia kirebara baturaithite na mechi mutumiki iboga sana gito kia mbere kuthikira mubango ya jojo kenda mubango jojo kiroka gwata ukithingata nondu baraba go baritanaga mantu ibethero bajonete na gote muci jote thina gote muci jote jo na issues inde muci jura wona jo kari bwega ijira mantu jaumira jaragia ndenda kwira mutegeri womba kuthugania kwa bishop wako buri lakini kwa bishop ukanenkero ku no throithina inde karwa rero araga kwa pastor ongi kwa ongi na mono athenjiri ba Mulungu thire ciuma ciende gwatuka ibo ba mureki mono family teoragia yao kana yao family thire cia kwa yawona ge family nyago to cirio uretho na we pastor ure bishop ure ho thine family thina ya family nekio onanya the bishop dopa gutaka discipline pastor no tupate inacia muci lakini ndo kwa kwana je solution imibio tumeteana ndo nyo kwa no wana nyo bishop no kutwathuka but the issue niki ndawani go solve man ndo muci tete benda kwira mutegeri wetu inde ura de raichi jaga kasi ara irabuga mutegeri na kingi ukakala mubango no yajuju kenda utarambere kuigua uria jaci rwacikari ndacio bakuona bogaca no bakuona mara batwi ogora bana aruga na mothani akutharime uni imbithwa de Bishop Kimathi organize ya Pisma na ukenda gutugwata na toma mutamano karinga thimu nande nondo twi muta twi studio namba ya thimu jukia karamu kwe kana uri thimu eku kenda ukomba gutwariria kinya toma mubango na utwariria tuga kweriria kwagaya ura musiji umba gukara namba thimu ni 0722 71 90 19 0722 71 90 19 na family astuna ntomiri kana mbere na aruga kinyanda umaja ndeta ndicemanio ya uriukio
area Ndimbiri kanisa yetu ya Pisma Ndimbiri woma area Kainginyo nini yao niyo turi na nishema yo kuma na alwa yo kuma themo mwankara idatu ibambe terete no no ndo ngo berete ngalo de studio lakini rulio tukatotero nabo na pastor Muriuki na pastor betu ponte bambiru bale ara amona tongeri bangi kenda trist tugoro tutoro monani ko kadole akwe na kanisa na Ndimbiri no wejo kwa ura monani agutwani ibwaga sana Bishop, thank you very much. Bwega na tukinya botetheria na gutigira ati kira kagita uri yake ngomeshie thina mbere kwekioraga nawe murigiro Meru TV jukumu ya kutigira ati maratu kurutanwa no kuthina mbere kwegwo kimegagwa anonto namo imantu magitumi na makaina mbere kwegwo magiteragiria michi yetu monka kime kiukenge kebiri kwena komania Mulungu kithiro wena utubwera na kagita kera kaudere bambita ni family zo Kimathi twe watunete na Bishop Kimathi kanisa ya Pisma edrowena utubwega Nuje no waraniri no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutv-complaint-center@gmail.com kana turingire thimo gukorokera 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya.